Došao je trenutak koji smo svi čekali. Izvučena je dobitnica finalne nagrade velike Jugopetrolove nagradne igre. Izvlačenje je obavljeno u prisustvu nadležne komisije i u skladu sa svim pravilima, a srećnu dobitnicu izvukao je naš košarkaški reprezentativac Andrija Slavković. Nova vlasnica Audija A3 je Sanja Ateljević iz Herceg Novog. Danas smo i zvanično uručili ključeve finalne nagrade. Uz osmijehe, uzbuđenje i prisustvo naše ekipe, ključevi automobila svečano su predati Sanji, čime je simbolično zatvoreno jedno uzbudljivo poglavlje i započela nova vožnja ispunjena sigurnim i srećnim kilometrima. Čestitamo našoj dobitnici kao i svim srećnim dobitnicima vrijednih nagrada. Svima koji su učestvovali zahvaljujemo na povjerenju i učešću. Ukoliko i vi želite priliku da budete među nagrađenima u nekoj od narednih igara, pratite nas na društvenim mrežama i budite u toku sa svim novostima. Vidimo se na Eko stanici.